Assalomu alaykum barchaga. Bizlarda YouTube'dan baqlab borib atgan do'stlarimiz magazinde 1-mayga дейін Instagram'dan подписка bo'lgan do'stlarimizga biz magazinning atынан, o'zlarimizning atımızdan 200 ming so'm bonus qo'yib atırmız. Eğer ol подписка bo'lib kelib bizden tovar satib alsa, onun satib alıngan tovarına 200 ming so'm skidka qaytiladi. Ol rassrochkaga alama, ol naqqa alama, bizde farqi yo'q. Endi magazinde aldın ko'rsata olmay жүрген zatlarimiz haqında aytib o'tacakman. Bizlerde mınday mikrovolnovkalar ham var. Mikrovolnovkaning har turli variantidan var. Qalasangiz Magna, qalasangiz Premier, qalasangiz mınday sensorli ulkan qiyla mikrovolnovkalar ham var. Baholari 1.300.000 bo'lsa, eğer siz 1-may aralığında kelsangiz 1.100.000 so'mga alasiz. 200 ming so'm bonus. Siz Instagram'dan подписка bo'lsangiz ham, YouTube kanalımızga a'zo bo'lsangiz ham bo'la beradi. Ondan keyin telefonlar, endigi jag'ында ko'p adamlar gazlerin, kuxnyalarni sirtqa ko'chiradi. Soning uchun sirtqa kuxnyalaringizga ulkan gaz olib yurish shart emas. Mana yerda 450 mingga da iki o'shaqli moshni gazimiz bor. Buni da daladagi kuxnyangizga qo'yib, jaz o'tgancha banki basgan vaqtlari mana gazni jalg'ab foydalansangiz ham bo'la beradi. Januvi zo'r. Bu Elita firmasining gazi. Bahasi 450 ming so'm o'zi. Keyin bizlarda somsa pishirish uchun, tovuq pishirish uchun har turli pechkalar var. 36 litr, 45 litr, Evrolux'ning pechkalari, Platinum'ning pechkalari, har turli pechkalar var. Endigi jag'ında kerak bo'ladigan mınday elektrический мясорубкаларimiz ham bor, Shivaki brendidan. Bu zatni endi olib qo'ysangiz bo'ladi, sebebi bank vasatni sezon kelatir. Ondan keyin magazinde avtomat kirmashlarga da жаңа men aytgan 200 minglik skidka bularga da bor. Magazindagi barliq ishindagi bar zatlarning barini bor. Qalasangiz siz mana yerdan televizor alsangiz ham sizga 200 ming so'm bonus bor. Televizorlarning razmerlari 65, 55, 50, 43, 32lik televizorlar bor. Keyin sayla imkoniyati ham televizorda bor. Endi tak gaz plitalarimizga kelsak, gaz plitalarimiz Rosso firmasining, Ideya, Berusa, Elita firmalarining gaz plitalari bor. Gaz plitalar ham bahasi 3 million bo'lsa, eğer siz подписка bo'lib kelgan bo'lsangiz, sizga 200 ming so'm bonusi var. Bu gaz plitani ko'p odam naqqa alsaq deb tushunadi ekan, naq emas, rassrochkaga alganlarga da so skidka bor. Keyin polavtomat kirmashlarımizga da bor. Masalan, mana 7,5 kiloluk kirmashinimiz bahasi 1.800.000 bo'lsa, sizga 1.600.000 ga rassrochka ishlanadi. Hozir magazinde 6,5 kiloluk, 10 kiloluk, 9 kiloluk ili 8 kiloluk polavtomat kirmashlar bor. Pilososlar ham har turli pilososlar bor. Qalasangiz vakuumli. Endi magazinga kondyorlar kelyapti. Endigi jag'ында kun issida sizga kerak bo'ladigan Magna konditsionerlari hamda Rolls firmasining konditsionerlari kelyapti. Bu konditsionerler DC Inventor, ya'ni bunun motorining o'zini 5 yil garantiya beriladi. Konditsionerler zvukovoy ya'ni pult orqali pultni uyda o'tirib ham boshqaruv, ya'ni masofadan so'ylab boshqaruv, telefonga jalg'ab boshqaruv funksiyalari bor. Bunun hozir bizda 12ligi hamda 18lik kondyorlar bor. Pasportlaringizda, plastiklaringizni olib kelaverasiz. Keyin bizlarda ana bala sandiqlarimiz ham bor. Shifonerlar, kukuniylar, ya'ni barliq mebellar bizlarda bor. Hatto qizlaringizga olib beraman desangiz, bunday ajoyib 1.600.000 so'mga ajoyib truymalar var. Eğer siz подписка bo'lib kelsangiz, bu zatni 1.400.000 ga da olib ketuv imkoniyatimiz bor. 1-mayga дейін davom etadi. Yana de magazinimizda bizlarning har turli firmaning xavodniklari bor.
Холодникlerimiz aldınғы senasынан түсіріп, hazır 1-майға дейін мынандай скидка сена қойыппыз. Яғни мысал ретінде мына холодникimiz 5.400.000 болса, енді hazır 1-майға дейін бұл холодник сізге 4.550.000-ға барады. Рассрочка болса ям, нақ болса ям. Холодникlerimiz воздушный hem de воздушный емес холодникlerimiz бар. Егер воздушный hem сенсорный холодник ексе, мінекей Börüsa firmanın қара матовый холодниклері бар. Бағасы 7.200.000. Егер ол маған подписка болған клиентім, ямаса YouTube'дан көріп отырған клиентім болса, оған 200.000 сом пайғаз, яғни холодник оған 7 миллионға барады. Холодниктің жоғарысы морозко, асты морозко дегенлерге де тауып бере аламыз. Себебі астында морозкосы барлар да бар біздерде, и жоғарысы морозко қиларам бар. Ondan кейін магазинде әр түрлі размердегі гілемдер, егер сіз жайыңызды өлшеп келсеңіз, размерімен шығарып береміз. Кейін үйіңізге қолай мынандай шифонерлер, 6 қапылы шифонерлер, бағасы 3 миллион сом. Бұның 200.000 сом скидкасы бар. Ondan кейін кухонный, яғни кухонный наборлар кухняңызға. Егер кішкентай домда тұратығын, ямаса кухнялысы кішкене жеңгелеріміз үшін қосымша шкаф ретінде қойсаңыз болады. Бағасы өзі 2 миллион сом. Егер сіз бұны 12 айға шығарсаңыз 240.000 сомнан ақ келеді. Және бұның 200.000 сом бонусы менен сізге 1.800.000-ға түседі бұл кухонный. Ondan кейін мынандай қазіргі заманауи шифонерлеріміз бар. Бұлардың бағасы 3.200.000. 200.000 сом бонусы менен 3 миллион болады. 12 айға 340.000 сомнан төлеп алсаңыз болады. Бұның баслаңғыш төлемі болмайды. 340.000-ды сіз кейінгі айдан бастап төлеп кетесіз. Біздерде қайсы программадан рассрочка істенсе ям, бір ай льготы бар. Сіз кейінгі айдың числосынан төлеп кетесіз бірінші сумманы. Мына кухонныйымыз 2-40 размерде хай-тек ұсылында құрылған. Бұл кухонныйымыздың бағасы 4,5 миллион сом. Бұны да қалесеңіз 12-24 айларға рассрочка қылып алып кетсеңіз болады. Мына кухонныйымыз размері 2-40, мойкасы бар, бағасы 3.600.000 сом. Бұл кухонныйларымыздың барлығының есігі вакуумный, яғни тарс етіп жауылмайды. Енді біздерге гілем айттық. Гілем сұрап жүрген таныстарыңыз болса да видеомызды жіберіп қойсаңыз болады, YouTube каналымызды. Қазір біздер магазиннің Telegram каналынан, Instagram каналымыздан қойып өтеміз. Қалесеңіз сіз Instagram'dan көрің, қалесеңіз YouTube'дан көрің, қалесеңіз Telegram'dan бақылап барсаңыз болады. Магазиннің жаңалықтарын біздер сразу со каналларға саламыз. Гілемлерді көріп тұрғаныңыздай, гілемге ассортимент көп. Жайыңыздың размерін жазып келсеңіз, біз сіздің жайыңызды төсестіріп беруге әрекет қыламыз. Баслаңғыш төлемсіз, бір сомсыз. Біздерге тек келуден алдын сіз сумкаңызға паспортыңызды, пластигіңізді и клик қызметіне жалғанған телефоныңызды алып келсеңіз болды. Магазинде әммеңізді күтіп қаламыз.